Congo kugeza kuri uyu wa gatandatu abantu basaga 20 nibo bamaze kumenyekana ko bamaze kugwa mu mpanuka ya gari ya moshe yabereye ku muhanda uhuza umujyi wa Kisangani na teritwari ya Ubundu. Ni impanuka kandi yabaye ku wa gatatu, ariko kandi kugeza kuri ubu ntiramenyekana icyatumye gari ya moshe iyo binzira yayo. Guverineri w'agateganyo w'umujyi wa Kisangani yitwa Maurice Abibu Sakapera akaba kandi yasabye ko habaho isuzuma ryimbitse kugira ngo amenyekane mu by'ukuri icyateye impanuka. Umuryango utegamiye kuri leta witwa Sauti ya Rubunga ukorera muri aka gace impanuka yabereyemo watangaje ko kuba gari ya moshi yayipakiye birenze ubushobozi bwayo biri mu byaba byateye iyi mpanuka. Uretse kandi abagenzi, gari ya moshi yari napakiye n'imizigo myinshi irimo ibikomoka kuri petroli, isima n'ibindi bitandukanye. Inkuru dukesha Radio Okapi ivuga ko imirambo 15 irimo n'iy'abana bane yari yahise iboneka impanuka ikimara kuba, mu gihe kandi umwe mu barokotse impanuka yatangaje ko indi mirambo igera kuri 6 yabonetse kuri uyu wa gatanu. Amakuru Mucyari gukurikira amakuru ku buryo burambuye Radio Isango Star twerekeje mwavugwa hanze y'imbibizo Rwanda. Umutwe w'Abataliban watangaje ko wamaze kubohoza ikibaya cya Panjshir cyari gisigaye kitarabohozwa n'uwo mutwe nyuma yuko abarwanyi batavuga rumwe n'Abataliban bagize umutwe wa NRF bari babanje kwirwanaho. Abarwanyi kandi babarirwa mu bihumbi bakaba bagizwe ahanini n'abahoze ari abarwanyi mu nzego z'umutekano muri Afghanistan ndetse n'abandi bavukiye muri intara igizwe n'imisozi miremire, ari nacyo gituma bigora abarwanyi baturutse hanze yayo kwinjiramo. Iki kibaya kandi gifite amateka akomeye kuko no ku butegetsi bw'Abatalibani kuva mu 1996 kugeza mu 2001 ntabwo kigeze kibohozwa n'Abatalibani nubwo intara zikizengurutse zose bari barazigaruriye. Ni ikibaya kandi gikungahaye ku mutungo kamere ndetse mu myaka ishize kikaba cyarakuruye ishoramari ryatumye imibereho y'abagituye itera imbere cyane. Kundi ruhande ariko iyi NRF ikaba rimaze iminsi mu biganiro n'Abatalibani igamije kumvikana kugira ngo hirindwe intambara, ariko kandi amakuru ahari akaba avuga ko ibi biganiro bitigeze bitanga umusaruro.